akwaba eba attention TV so ekuyentwa na majimedwa sabria enne yeda sole ya nsema beto dwade o seyi e me agrada sesi Nigeria fo ekra ye hu ne yen yomo sesi o ma bagana agi ye nua ni nyina aboso asesi anso ma santie si asofo e wo Ghana so a ba kwa kopie maame ba ko bishop reverend lady bibia e ma me agrada ho a so the camera ko si maame so ati se nkomo ne council sika ebe piepie mu nyina chese wa record maame e dia betu jase e maame party so oda apawa so obia bobi na asani amepe maame part asem no me ntwe mo bia mo na power sa na wo se me frem papa baako na ono so ebe kire na dwi ti mama part me so ya botre ntwa me wa basisia Meda sisa oje bre twem na meka wo se dwumeku a wo hwe sabri eye NWF na asomase abomachidom kutu atese wo se mama mi muso matna se atese dwumedi e de bro NWF mo ye countryside aduane bibia we from bia mo de bro message obe from 0548302985 0548302985 Sanso na University Foundation so egusu a ye boy ho akoye ayare for disabled for ye mama mu akunafo ne ye papa mu akunafo ye kwakoye mado November me so se wo de omuwa ne wadoye kakra e ba be so mase na ye di akobo mo na me call straight to ye papa wo senia and then be say ye mama Agradaa no me ntrase ma ye mfa ne nto apa so sa no me kom papa no makobisa no nia ono so ewo ka efa sa ensem ya sa bebi atweduse ewo Ghana papa akwaba yeah papa now why say 16 years in fact you look great the nyame ase aya oba ase na hangusra na ekese pa amen amen the radi ase the nyame ase papa won say sembi eni nam kuroi ma je say eni ya yenyan obia Canada na waye ye papa ba kopede o say meto nsafro ye mama Agradaa aya asofo no obia ye counseling ba ye mama Agradaa na nse oba adwuma mu na owo baabi na o se e ho no mmoa no nti odwane abeto a Kristo nti waba adwuma nim bi se obeboa nyame adwuma ma na akoso but mama di atudwa se ono de oba ne counseling a obetwia ode aboa to ho a obetwia na Nigeria ni bi nso koyi ni ti wo ha ekoye nse ne bi papa person bi sa se I was a counseling no mutwa ebo to ho ana eye asofo no utwa bo to wo se oba counselor ubetwa se ne kwan so ana okay it does be great na pesa be ka se ye na se ye hu se eniema se ikoso asofodi mu na de ade na empepin no ade se mi sa bebre ba we nyame na frɛ no ana nyame na mfrɛ no na de ade but maybe me hwe ne say nyame fro bi a na wa frɛ no nipa ntimi mu nipa na ten se nipa na fi bosonsum na nyame aka na koma se se ode no be ma Kristo na wa ba o ye adwuma na wo se ye hwe na ba bi a chia ne atretene no ba bi a ne de ye de no so ye nka se ne de ye de ba bi a ne de ye de so ye nka se ne ye de na back to question na obi say counseling de nka ye charge se fa se ibra na so se bi bia ko yesika sabi o kwa ko hu bi a obekire obema wa kwankire bi obema wa dwen bi afa ne e ha wo ho o ko no nipa no sabi wa shata de no te ho wa so a condition wa so kania wa so sei nti wo ko no wa so hu say at least wo tumi nya bibi kakra to bottom say ne ono so no adwuma na o ye no obetimi etuatua ho ka na otimi akoso aye adwuma no Bible mo say men konya me nipa ho kran sapan men fan sapan en konya me nipa ho the book of Exodus yeah men konya me nipa ho sapan enti me fan say counseling na ye nua ba sister Agradaa so no obeji 100 cedis no o hwe na no na beboa na wotima tuatua ne light bulbs na de ade eno ne kwan mu ano no before ye penema free dodo o ko ye ni free obi ba o ma hwe niso ade chi a o expect so ba betina se nti so no wa si ni pi say oba me ho counseling o betina se ya 100 Ghana na ye counseling fee ya eno ano no o ko wi asefo
obi o ha o kon the office kura no o se ko secretary na ko pick form keke no tua 500 cedis wa hu enso so wo be fili awie no wo be ko na de o hia no kura no ntimi anya ma ichi so no so be 100 cedis a enye boni bible say nia odidi oye nyamedwuma oni di onyamedwuma ho ichi ande onye boni bia ye e wo sa fee no so o 100 cedis na all the accounts all the training expenses and there's nothing wrong with that. But na so hwe ma me ne ho nse da nche because wo hwe adoye oye wa so den mu a e do so pa e na face first na otin sonye so first no na otin sonye so ye ka den sonye so e ho no so kwa charge yi sa wo be e ho kra de be yi nti ade nti na be se nipa bibre ka say I say nia na oye o ensonye so no still na osan ade abawura na me adwuma ni ebia na okọ extra otra nia otra no woso oje no so o say bia counseling fee 100 cedis a dipa etue no oba wa mana kwankyere bibia ewie na okọ nia oka kire no se mpaye akwankyere bi na ama no koye ye na nyame ye ma no wi a ono oba beda nyame ase sana wo say nyame nipa ye no sana wo say nyame nipa ye no na se ankono sa na etwam ekọ na ekokofa nsusu aso bi bre nipa na yesen osia de o how bi ka nipa no how no de buy no so a ho na ya na aye a raise red flag no ho na ya na akoye boni if you say nipa na oba no yesu say monfa mo no so amra na ji aso ya mam na yesu no oba ji adu so ya aso ya maye no yesu na ebe ese twa no no sade burden to nipa so there be nti se kona nim chain senia oya na ho na enye but first ni se na kan se first nothing and so ni yesu yi enchire mu first no ebusunsun ni na they say wa ba be Kristo ni wa be Kristo ni dia they also beje now they atete ho atwetwa libels na dia no dia nya hwe but utra ho no na nipa no hu se bia ni a opesa o saye kan ho no e koye sa azan bi na opesa o ye ne pe ho no o try because o ka kire Lagos ni no Lagos fo so de mu duobo menim se Lagos na so fo papa ho e ha mba da tete abrabo o ka kire Lagos ni se 100 cedis na o koye na afi e copy office na e se eniama no e ya dos enu nti na ma akwa no de ne na power be trouble nti e was say o kan open say na wa kan 100 cedis o ba 500 e was o kan open o ba beto 7 me kwa ya yam o beto turmeric o beto we ya na enu so was say ye no open na nipa na e ba wan hu say me ko akoye sa na me ya na won say me nya doctor but me je say in medical profession obi biara obeton aduro ya wo license bia oton bibiduro ye wo traditional herbal practitioners mo ye bibiduro na dia mo license omo no kwa omo bubu ya bibiduro omo bubu egu ho mo ton njo be che so ba hypertension ye say no o ko nim so ukro sika enti say ye nua ye sister Agradaa so wa ye traditional herbalist na bia o ye bibiduro no country herbalist association for Ghana there no I register the company no say or ton bibiduro there and you know ho kwan say or ton in row no but say onye registration bia say medical association bia traditional healers association on ya man license na or ton a group be award counseling na chi bia na for momra wafum kwan that is one sacred. Oh, bia wa sakran so na opescan tentem afa kwan bi so a enye okay sense of opesika because me hwe you was of bibiro mu nim bibidru na de ade omoye omo kire ke fa haban we yesi fa haban we yesi sa asofo no on kire o se ansa na media hambadro we be ma no tua meka dan bom e bi amaniska bi na me nkotete nro no nya den emro because be wa kwa kotete nro no obefa ka no akọ eno wo ho enu out of your will say we be money bi ono kan tell say for 300 million money say but say oye no say eye clinical say bia edura o ton no bibidura o ton a and you say I was say o register with Ghana
herbal herbal for no onko register no new license o new license dia na ni obetima ton ni ro but one new license na o yoso for na o person so ton bibi apart from you say bia ni papa yi adum chedu ya papa yi anu so oh yes see obe ko no to we no honestly those acts are criminal. Okay papa boho those acts no they are criminal because tie Yesu Kristo ba ye no man so be ya yan niska. Oh sir. No. Okay. He never took money from anybody. But and then and you be na banos ni send ya niema e ko no. Nti counseling so kwa so ya beto offering. Counseling there oh we wa aduma o ye nti o trans there. Also kwa yo so tumi twa bibi kakra no de twatwa ni line do na make no. But niema wo tonton oko theology mo e friend sacramental worship. Sacramental worship. Hey, so bia me me ton we na fire say to we na Yesu moja kra mabu abutua mu me ton they are criminal offenses. Yesu moja ye shoni gu baby na ye konya no we ye konya wo he ye nya Yesu moja wo he ye nya we wo he oh akonfo ho na wo kwa ye hu all this kind ye chichire ne mama o se to papa ni na me bisa and you say ya mama Agradaa san be yese na that just still na e shoni aso ne ma no na still all the bad what say me ya Genesis sia say on sakrai but bi aso ne ma na o se nipa no nyen koye no ebi okoye so a e be adwuma ma but e kwan no nam so a o de gi sa sika no eno na nye papa mati ma me bisa sa kwa no na nye yeah. Patron say ye mama Agradaa say si ono ne sem na da power so ye boa no ai ye ka bia mama party ye ka bia mama wati o say tam o won sone so no enne be bia o wa so sese no o won sone so no to si ho dadaada okay papa nti wo ye twa say mama no ono so o kita bi mi ono so de ba ana okay because no aboa no ho asie dada nti like when no hu say wa sakra ana say onim ni a oye. Okay, I say ade bi enfinya me bi nyina. Enfinya me nyina. Say on sakra e no ka say wa sakra. Engosi ba bia. Obefo ri a. On sakra e no so wa sakra. Obesan connect bi enu bi. Because papa say obesan ko. O akom na say ya sanka obema on saso sakra akọ asofo bi na say atito kakra ba we dey say waboa no ho esie wato aso dan esi ho dada waye ne niam esi wesi mo dada wie no be ma ne nsa so se ene de me jam ho ma Kristo niam dada nyina etwa mko process me bad process me the bad. process was bad was the last no na me can say osofo bia no wo adoma chede bia na utwi muta oso wo sofo bia se there was say o chef of sofo bia na ase na ma we daddy we sure say mami wo oba prince obi mo ano me ya sure say bia me ya sure say bi o sofo bia se se sie me ya sure ba bia no so no na bia o me ka sebe mama part we ye ka dia ye bia so no na the way na niema koma no ebi asofo no nso ebi a kasa che na ebi a na ontie sofo no ebi a but me person me ka say mama part weduma no ebetima yeye ama wa ye nia opeso ye na mesre she sofo bi a ono wanyi weduma nu kakra ase na onkyerechero onkyerechero kwan a ode asofo duma no befa so because enema bebre wo ho a oya ebi wo ho entwa ni kwan mu se ga sa na press before ni asofo di kan titi ye omo ni ma se ga ne ga ye nyina ya dane magic for ye go asore dem nti me sre se bia nim die no na obenya ka ho a me pa chew bebre koji na fa kan na edwuma na ye no Ghana fo ye pe wasem na ye ni yie mom na ye nyina no ye mfa odo ne bia ko ye enta wo chi wo dwuma pa na ko pon de asho nso ase ye no na mom ne koso no de se chia mesrew kosofu bia na ase na onkyerechero mi am yo kura wo frɛ me say wo person de me yesofu kura na me kyerechero ne me bia beti ma kyerechero because me pe wasem yo papa de no ho abo afori ama mama pa say
o pese they say ye ka say so for be me ni ho di so ono na so mama pa she na say be di say so for no be ba mo aha na nye na te say aha so for na de ti na do hu sie o pese be go ne pamucho ye di mu besi aha say me ka o say you me ko so ya say NWK service and University Foundation but to wait me from 0548302985 me da wase